Hi, Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. Or should I say, hey besties, welcome back to my YouTube channel. My name is Aisyah from newaccelerator.com, and if you're new here, please consider to subscribe to my YouTube channel, hit the notification bell and give this video a big thumbs up. Okay, untuk topik hari ni sebenarnya Aisyah pernah buat video back ni before ni tau. But it was like I think it was like 3 years ago atau 5 years ago, masa mula-mula Aisyah start buat YouTube. Time tu tak ada team makeup pun lagi. And sekarang ni tak adalah reti sangat makeup, but sekarang boleh lah makeup. So macam tu lah kan. So Aisyah rasa why not I just make another video. Sebab back ni kan, since pada bulan 12 hari tu, sebab kita orang ada issue sikit with our Shopee account, ex-staff Aisyah pergi delete produk yang lama, so tak dapat nak catch berapa quantity dah sold. Tapi since daripada bulan 1 hari tu lah kan, end of bulan 12, bulan 1 sampai ke recently, kita dah jual untuk small dumpling I think about 1.3k. Aisyah rasa lah, I hope that's the correct amount. Tapi Aisyah rasa kita dah jual daripada bulan 12 tu lah, dah jual 1.3k dekat kita punya Shopee account. Iaitu tak termasuk dekat TikTok lagi, tak termasuk dekat website lagi. Sebab tu Aisyah rasa macam I should make a video of this bag. Sebab bag ni has been going viral all over TikTok, all over social media. Sebab betapa cantiknya bag ni and betapa chicnya bag ni, especially in black. So let's dive into it. So let's talk about the design. So the design dia macam very chic. Dia macam Kate Spade cakap, okay, jom kita buat bag like a croissant, but make it fancy, make it luxury. And makanya terjadilah bag dumpling ni. Sebab bila kadang-kadang kan, masa mula-mula Aisyah macam introduce Kate Spade dumpling dekat Aisyah punya platform, orang macam, makanan ke tu? Tak, besties, tak. Sebenarnya ialah bag. It is so simple tapi yet sophisticated, yet classy, and also is giving, tahu tak macam ada certain orang punya quote lah, macam a little black dress kan, but this is like a little black bag for everybody. Macam orang umur 15 tahun pun boleh pakai bag ni, orang umur 18 tahun pun boleh pakai bag ni, orang umur 30 tahun macam Aisyah pun boleh pakai bag ni. Macam dia sesuai untuk semua peringkat umur because of the design. Dia macam very simple but feminine. Dia macam, kalau lagi satu kan, kalau macam nak dress up, katakan nak pergi dinner at night pun okay, you just have to take off the crossbody strap, pas pakai macam tu dah cantik untuk pergi dinner. And kalau nak pergi macam during the day, nak pergi pasar ke, nak pergi shopping mall ke, you just have to hook the crossbody strap. Lepas tu pakai simple-simple macam tu. Sebab tu ramai orang macam, sebab tu people are going crazy for this bag. Especially sebab bag ni setiap season dia akan keluarkan warna-warna special. Macam last year, untuk fall, dia ada keluarkan colour Aisyah tak ingat lah nama berry tu, tapi dia keluarkan colour berry. Lepas tu kalau time summer, dia akan keluarkan colour yellow ataupun colour lime. Dia macam sentiasa akan keluarkan warna baru yang menarik. Sebab tu orang macam tak henti-henti. Aisyah ada customer yang beli dumpling ni semua colours and also dalam semua jenis design. Sebab dumpling ni dia ada version, dululah Aisyah ada bagi baby dumpling, nama dia convertible dumpling. Lepas tu ada dumpling crossbody yang rupa dia lebih kurang macam ni but without the top handle. Lepas tu ada small dumpling. Oh, recently ada mini dumpling. Lepas tu ada large dumpling. And recently lagi ni ada keluar dumpling tote, dumpling shoulder bag. Aisyah tak beli lagi. Aisyah terlupa, hari ni hari Khamis, sale dah habis. Jadi kita tunggu next sale untuk kita belilah. So nombor 2, kenapa ramai orang beli bag ni? Because of the material and the quality. So material yang digunakan ialah pebble leather. Kalau nak tahu, Kate Spade makes one of the best pebble leather in the market besides Coach kan. Kate Spade Coach ni, dia sebenarnya same company. Pebble leather Kate Spade sangat bagus, sangat lembut and tahan lama. Tapi tahan lama ni it depends on pemakaian, cara besti pakai juga. Macam how you care for the bag, pakai leather cleaner tak, pakai leather moisturizer tak. Ada orang cakap, oh tapi kan US dengan Malaysia punya Kate Spade lain, so warranty tak cover kat Malaysia. You don't really have to go to the store in Malaysia to ask them to polish your bag. You can do it yourself. Hanya perlu beli leather cleaner dengan leather moisturizer. You can do it on your own. Tak perlu pun nak pergi kedai. Sebab kalau pergi kedai pun, they would do the same thing. Diorang akan guna leather cleaner, leather moisturizer, lepas tu pakai kat bag, lepas tu you're good to go. So tak adalah really like polish, macam polishkan hardware tu, tak pun. How I know, sebab kat US macam tu juga. Ada juga orang datang pergi store, lepas tu diorang akan cakap, oh miss, you should buy this leather cleaner, you should buy this leather moisturizer. Diorang akan
push juga suruh beli produk yang itu. So Aisyah kata tak perlu pun nak pergi kedai, you can take care of the bag on your own. Hanya perlu macam every 3 to 6 months, hanya perlu pakai leather cleaner and leather moisturizer and you're good to go. Okay, now let's talk about the space ada in the bag. Sebab bag ni untuk size small, ni kenapa orang suka, paling penting, sebab ada 5 compartments. Jarang sangat-sangat bag ada 5 compartments. Maybe ada, tapi kalau bag yang size besar but not this size, sebab ni macam kira size small bag kan, tapi ada 5 compartments. So setiap compartment ni ada magnetic closure, manakala dekat tengah-tengah ni ada zipper. Untuk belah zipper ni, it is big enough untuk fitkan iPhone Pro Max, tapi dia macam sempit sikit, so Aisyah tak recommend sangat. Aisyah recommend masukkan phone dekat sini. Lepas tu it is big enough untuk masukkan any kind of long wallet, and it is also big enough kalau katakan nak masuk snack macam super ring ke, nak masukkan macam kuih raya punya bekas kecil kat dalam ni ke. So it is big enough untuk snack. Sebab sekarang kan macam kita always on the go, and sometimes we need to have like some snacks in our bag. I think this is the perfect bag kalau nak masukkan snacks, especially belah dalam ni dia pakai canvas. So canvas ni memang kita tak boleh cuci sendiri, tapi macam after 2 or 3 years you can always go to the bag spa, lepas tu minta dia orang cucikan belah dalam ni. I think it would probably cost around RM100 plus macam tu lah untuk cuci belah dalam ni. So seterusnya, kenapa orang suka beli dumpling ni? Because it is from Kate Spade. So Kate Spade ni dia a luxury, entry level luxury brand, tapi ada sweet spot dia. Sweet spotnya ialah harga dia accessible untuk kita semua, especially kalau beli dengan personal shopper macam Aisyah dari US Love Shop. So I know in Malaysia it costs around RM2,000 for this one. Sebab the mini one, I know it costs RM1,500 kan. So I'm pretty sure the big one costs around RM2,000. Tu pun lepas diskaun diorang kan. Tapi kalau beli dengan Aisyah kan, kalau beli dengan kita orang beli Shopee, so it's RM899 sebelum 16% off. And also ada lagi platform voucher. So ramai customer end up bayar harga lebih kurang RM700. So faham tak? Dia macam a sweet spot untuk price tu. Sebab harganya boleh di-consider as mampu milik. Tak adalah mampu tengok sangat. Lagi-lagi dengan US Love Shop, dekat Shopee account kita boleh up to 12 bulan installment. Tapi kalau Besti buat 6 bulan installment, tak ada fees. Kalau lebih tu baru akan ada lebih kurang I think 1.5% untuk each month punya balance. Okay, so bag ni ada banyak sangat cara nak style kan. So hopefully Bel boleh cari dekat social media macam mana people style this bag. Sebab you can never go wrong with this bag. Macam legit nak pergi pasar pun boleh dengan bag ni, especially because of the leather. Leather dia tak senang terkopek tau, unless kalau kena hujan memang akan kembang lah. Apa-apa pun pasal bag ni kita kena ingat macam kulit kita, macam mana kita jaga kulit kita, macam tu juga kita jaga leather bag kita. So hopefully Bel boleh tunjukkan macam mana people style the bag. So macam boleh untuk influencers boleh pakai bag ni, office girlies boleh pakai ni, or even moms that just want something stylish and functional. This is the kind of bag that you wanna have in your closet. Untuk bag ni kan, Aisyah rasa dia punya trend tak akan die down. So maksudnya kan, macam in the next 5 years, bag ni akan still relevant, unlike some bags macam after 1 year dah tak relevant kan. Macam bayangkan dumpling ni saya jual daripada tahun 2020 and right now it's 2025 and it is still relevant and semua orang masih tercari-cari kan bag ni. Yelah, dalam masa in a few months Aisyah jual 1.3k kot untuk warna ini saja. So can you imagine betapa bag ni sangat menarik hati dan perasaan wanita-wanita, or maybe abang-abang dekat Malaysia. So untuk kita punya conclusionnya, kenapa orang suka bag ni? Because it's classy, it's functional and it's versatile. Sebab tu orang sangat-sangat suka bag ni. And memang function lah kan. So untuk bag ni anda boleh dapatkan dekat website kita www.uslshop.com, ataupun dekat paling banyak voucher boleh pergi dekat Shopee account kami, shopee.com.my/USALoveShop, ataupun boleh pergi ke TikTok account kita USA Love Shop. Dekat situ pun Aisyah ada buat banyak sangat review. So it's easier for you guys untuk tengok review bag tu and beli. Aisyah je personal shopper yang buat review satu per satu colour and attachkan dekat produk. Senang kan kalau nak beli dengan Aisyah. Itu saja daripada saya untuk hari ini. I appreciate you guys for being here with me. Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next one. Bye! Girl, you got me down so bad. I can't say enough. She pull up with that new thing. Please don't fall in love.
'cause I think of you all day. Yeah, I was running through my brain, can't be nothing